ngase phongkiba tungan manipuri siphongsing amasung thokiba thawdo wathoksingi maroibi ipausing myamda thamjagi ahanbada sanalaiba pauksi digi lokasaraga manipur tangdu leitaba phibam hanjin hananaba home minister gi thawdang maitai MLA kharaga kuki MLA mangaga unakhre manipur kuki amasung maitai gi marakta khatna sunaba yauna pamdaba thawdo kaya marum thoklibasi mausagi phibamda hanjilagnaba central government gi akhanaba thawrang khara nauna uba phangle thawrang asagi makhada handakta maitai gi MLA khara kuki gi MLA kharaga New Delhi da unankhre thajaba yaba mafamdagi phangba paun hai Union Home Minister Mamit Saga BJP gi MLA singa matam khragi mamangda tokai na unaduna wari sanakhiba duda unaba yadana leidiba kuki amasu maitai gi miyoi sing unanaba sinsi haina yanakhiba lekhi yanaba sigi makhada civil society organization gi lusingba sing mahairoi luki lusingba sing political party gi lusingba sing amasung MLA sing tokai na unahanaba singani haina Union Home Minister Mamit Sana thajaba pirakpa lekhi hauzik thokliba tangdu leitadaba phibamasi MLA singi marakta thajanaba mangkhibasi hanjin hananaba center na aronba thawrang oina MLA sing una hananaba thabak laukhalakpani una badura kana yaubagi haibagi sap sapa maming mathasing leiragasu hauzik oiriba state asigi law and order gi phibamasina maming mathasing phongdokpada khudong sadaba mayoknari adubo home ministry gi thawrang si afaba amani haina una bada saruk yaruba miyoi amana pausi asida haidi Mamangdasu Guwahati ki airport ta Power Minister Thongam Bisurjit amasung Corporation Minister Nemsa Kipgen lona unakhi haina Imphal da phongma pauksi amadu report tawrakhiba lekhi madura sunatana atopa minister amasu kuki gi MLA kharagasu atop state unakhi haidi Union Home Minister na Manipur thokliba irang asu lusin hananabagi damak amana amabu thajana hanba makhoi masul una hanba haibasi tangai phade haina lawi masina maram oiraga handakta minister kharaga MLA aniga kuki gi MLA mangaga New Delhi gi hotel amada lona unakhi haina pausina makhatana hairi atopa paumana DMU na verification fee logde affiliate tawba college singidi haibangamdi nodal officer DMU da affiliate tawba college singna sel lobagi khudam pauksi sida sapsana lei Dana Manjuri University DMU the postgraduate amadi PhD tawriba mahiroi singi scholarship ki damak verification tawbara university sigi scholarship sel na ahenba sel amata lawdi adumoina mag DMU gi makhada leiriba college manga aduna lawba lawdaba gi mari leinadi haina DMU gi national scholarship portal gi nodal officer thongam zenda kumana phongdurakli Nodal officer sina khuyek piduna pauksi sigi editor da tharakpa sirol amana hai Dana Manjuri University isi kumza English ngani taraga nipan gi hek sapong lakraba matungdagi University isi da postgraduate courses sing tamliba madi PhD tawriba mahiroi singi scholarship ki document verification singba si akhanaba scholarship sel amana salaidun lakhibani adubo mahiroi amamamdigi scholarship verification tawbagi damakta lupa chama lauri haidibasi aranbani adumainama university asigi makhada college manga affiliate tawduna leiriba asigi oinadi magi tokhaiba scholarship sel amadi nodal officer sing leijari bani loinana verification tawbigi thaba asisu undergraduate mahiroi singi oina hariba sel sing asina tawjari bani masi Dana Manjuri University scholarship sel ga hiram amatada mari leinade maram asina pauksi asina phonghiba report adu yumpham yaudabani hari Dana Manjuri University DMU gi makhada DM College of Arts, DM College of Science, DM College of Commerce, GP Women College amasum LMS Law College asi affiliate tawduna leiribani University asigi makhada leiriba college sing asigi undergraduate course sing tamliba mahiroi singi scholarship ki verification gi pisinbada mahiroi khudingmaktagi lupa chama lauri habigi wakat lakpadagi pauksi asigi paumina hakthengna satuna mahiroi sing unaba khaktana tana DM University gi makhada leiriba college amagi staff kharasu unaduna wari sanarakibane madurasu sel lawgi wapamasi masamangna yajakhrabane loinana lawpham thoktaba sel ni adumapo awamal oina lawbani haba wapam phongdorakibane loinana university asigi makhada leiriba atai atopa college singisu adumak lawnai haina su phongdorakibane masigi sap saba khudam sangnam punamak pauksi asida lei pauksi asina ngarang phongkiba paw aduda hainingriba wapam adudi Thangmaiban DM campus hairaga khangnariba haujikna university onkraba mafam asida leiriba loinana university asigi makhada su affiliate tawduna leiriba college sing asina scholarship ki verification tawbada namthak tawduna sel lawri haibaduni
यूनिवर्सिटी अमगी मखारा लेरिबा कॉलेज अमना मधुसु कैंपस अमा खक्तदा पुन लेमिनरिबा कॉलेज अमदा अरानबा तौबदा कॉलेज अदुगी अथॉरिटी नत्रगना एफिलेट तौरिबा यूनिवर्सिटी अदुगी अथॉरिटी ने एक्शन लौखतबा अमदी खंगसिन उसिनदना लेबा हाइबसी यामना लेबक थिबनी यूनिवर्सिटी असिगी मखारा लेबदा नतना कैंपस अमतदा पुन लेमिनरिबा कॉलेज अमना अरानबा थबक खरा तौरे हाइबगी रिपोर्ट लाकपा मतमदा मदुबु सुमथोकनबा पुन तानदना होटनामिनबगी महुत्ता मराल थांजिनदुना मदी लैथोकनदुना लेनबा हाइबसी यामना लेबक थिबनी अमन अमदा मराल थांजिनबा मदी इंथोक इंसिन तौनदुना लेनबगी महुत्ता ममांगदा सोइखिबा लानखिबसिंग अदु थिदोक खंगदोक्तुना मखा थाबा कॉलेज सिंग अदुबु असुंबा लंबीदा पुबा हाइबसी स्टेट यूनिवर्सिटी असिगी थौदांगनि लोइदना मरी लेनरिबि स्टेट असिगी एजुकेशन मिनिस्टर नसु मियेंग संबगी तंगाय फदबा लै असुमना खुनाय असिगी एजुकेशन सिस्टम लेरिबा असोइबा अरान क्या असिबु अखोइ खुदिमकना अमत ओइना सुमथोकमिनदुना माहिरोइसिंगी याइफनबा थौरांग पैखतपा अमदि मतुंगदा असिगुंबा अरानबसि अमुहना तौदनबा थौसिल याथोक्तुना थंबा यामनमक मथौ ताइ अतोपा पाव मदना मियोय अमा मखोंगना कपलमलगा सना तोला कुनगमंगा लाखरे मणिपुर यामना किनिंगै ओइबा मवोंग अमदा ममित ममाय खुंबा नोंगै पाइबा सखंगदबा मियोय खरना नुपा अमा मखोंगना नुमैना कापलबा मतुंगदा महाकना पुरकपा लुपा लाख कुल्लोंगी ममल ओइगदबा सना तोला कुनगमंगा लाखलगा सखरे थाउदो ओदों असि नुमिदांग पुंग तरेरोम ताबदा सिंजमै पुलिस स्टेशन कोनबा कंचीपुर थोखिबने नोंमैना कापलंबदगी सोक्लबा मियोयदुगी ममिंग नावरेम कृष्णदास सै कुंथ्रागा तरे अपोक्पा मुहिंद्रो कौहि कक्सिंग निंथौ लेकाइदगिने माक वाहेंगबम लेकाइदा माक अपोक्पगी मिंगदा हांगबा ज्वेलरी की दुकान अमगी मापुनि नोंमै मरुना मखोंगदा पांदुना सोकपदगी रिम्स हॉस्पिटल लायेंगलिबा कृष्णदास की इमुंग मनुंगी मियोयसिंगना पाउसी इष्टा हाय माउसागुम ngasi नुमिदांग वैरम दुकान थोंग लोलबा मतुंग माकी मनाउ नुपा अमदी मसिन मनाउ थोकपा दुकान फंबा यावबा लेकाइगी मियोयनी ग लोइनना मखोय मरी मखोयगी अमुबा मसुगी XUV 500 गरी रजिस्ट्रेशन नंबर MN01AK 5570 सि तोंगलगा युमदानकी युमदा हनबगी लंबी इम्फाल मोरे लंबीगी वाइथौ गोलाई योरकपदा तोंगलोमदगी तानरकपा कार अमना मखोयगी गाड़ी ममांगना खमजिलकपदगी मखोयसु खामखि तानरकलिबा गाड़ी अदुदगी ममाय ममित खुंबा मसक खंगदबा नोंमै मसा पाइबा मियोय मरी कुमथरकलगा मखोय मसिन मनाव मरिबु कौथरगा नोंमैना नमलगा अस्वाइदा वरी अमा सारुसी हाइदुना मखोय मसिन मनावगी मनुंगदा अहुमना खुलाई पाइबसिंग अदुगी गाड़ीदा तोहनखि अदुगा कृष्णदास न मसागी XUV एदु थवलगा मखोय खरसु गाड़ी अदुदा तोंगलगा अवांग पांगना कंचीपुरोम तुंगदा मांगदा थौरगा लाखी मतुंगदा खरा लापना गाड़ी मसा अमा अनिसु इनरखि कंचीपुर MU मेन गेट खरा हेंदोलगा कैथोलिक स्कूल ताबा लीवा लंबीरोमदा XUV एदु थौजनखि अदुगा मसिन मना अहुम अमदि सकंगनबसिंग खरा तोंगबा कार अदुना मेन रोड खमौखि तुंगदा ngayaki matungda makoigi XUV car du sakhangnabasingna thawdoraglaga masin mana ahum aduna lehoriba mafam aduda hondoklamlaga makoi masin mana ahum adu gari dagi kumta horaga sakhangnabasing adu makoigi gari edu thawraga sakhi adubu makoigi gari edu da yauramdabadagi thirubada liwa lambi masin khara sangsilaga Krishnadas oi thangba phaiganda nungmai maruna palaga taraga leramki खुदक सिंजमई पुलिस स्टेशन पाव पीबदगी पुलिस टीम अमा लाकलगा कृष्णदास रिम्स हॉस्पिटल पुखतुना लेकनबनी मखोय युमदा दुकान की पुथरक सना तोला कुनगे मंगा सकंदबसिंग अदुना लाकलगा मतुंग माकपु नुंगमै कापलगा होंदोकलंबनी हाइदि पावसिना मखताना हाय थाउदो अदुगा मरी लेनर सिंजमई पुलिस स्टेशन केस मा लौखटपगा लोइनना थिगतपा होख्रे हाइरेनसु पावसिना मखताना फोंदोरखली अतोप पाव मदना नुपी मरी लोनबदी याई तौबतबु आसान मिराई नाइबदी यारोय हाईकोर्ट इस्लामिक लॉ की मतुंग इन सनदुना लाकपा मुस्लिम नुपा मन नुपी मरी थीबदी अदुमक यागने दुबु मुस्लिम नुपा दुना लौरिब नुपी सिंगी मरकता आसान मिराई नाइबग लोइनना ओट नाइबदी यारोय हैना मद्रास हाई कोर्ट हाइसिना जजमेंट पिख्रे जजमेंट असी मुस्लिम नुपी अमना मागी मापुरोइबना ओटपी नाइबिरे मरमदुना मापुरोइबदुगा खाइनबा पामे हाइना थारखिबा केस अमदा मद्रास हाई कोर्ट की जस्टिस RMT तिकरामन अमदी जस्टिस PB बालाजी की बेंच न पीखिबा जजमेंट जजमेंट अदुदा नुपी अदुना थांगलखिबा केस अदु मरम साइ हाइना फुंगदोक्लदुना मुस्लिम नुपा अदुगा खाइनबिगी अयाबा पिखि बेंच अदुना मखाताना हाइखिबदा मुस्लिम नुपा अमना नुपी मरी थीबा यारबसु नुपा अदुना लौरिबा नुपी सिंगदा सब मानबा राइट पिबिबगा लोइनना आसान मिराई
नायना थबक तौरदबने करिगुम ओटप नैबीबगी थबक तौरबदी लोगी ओइबा फंगफम थोप चैराकसिंग सोइदना फंगनी केस असि मुस्लिम नुपादुना अनिसुब नुपी अमा थीरब मतुंगदा माकी अहानब नुपी अदु नुपादु याउना इमुंग मनुंगी मियोइसिंगना ओट नैरखिबनी ओट नैबा अदुदा नुपी अदुगी पिबुक नुंगदा लैरिबा अंगांग फावबो काखि नुपा अदु याउना इमुंग मनुंगी मियोइसिंग अंगांग पोकप ngamdri हाइबगी मराल फावबो सीदुना युमदगी तानथोकनाबो होनाखि हाइरि मद्रास कोना पीखिबा जजमेंट अदुना मुस्लिम नुपा अदुना माकी अहानब नुपी अदुगा खाइनबगी अयाबा पीबगा लोइनना नुपी अदुना फंगफम थोप पुनमक पीबीबगा लोइनना नुपी अदुना हिंगजबा ngamnabagidamक सेल पीगदबनि हाइनसु याथंग पीखि हाइरि अतोपा पावमदना मैतै मपांगल कंकट हनब नतना मणिपुर कन्नबा पांबै लेते एम प्रमोद हौजे अखोई लान हौद्रि अखोइदि ngakthokpa खक्तनि अखोइदि अमगा अमगा नुंगसिनना लैमिनबा हाइबा वाखलोंद लैजबने दुबा हौजिक्ति मणिपुरगिदम अखोइ मैतै कनखतबा यादि मणिपुर कनसि हाइरगदि मैतैगी मपांगल कंखतपा नतना अतै उपाय अमता लैति हाइना मितै लिपुनगी थाउबुरेल मायेंबम प्रामोना फोंदोखरे मैतै लिपुना मैरा पाइबिगे खुसमनदुना हाइरोक पार्ट 1 हाइतुपोकपिदा पांगथोकिबा इलीगल इमिग्रेंट कुकीसिंग शेड्यूल ट्राइब लिस्टगी खुदक्ता लाउथोकदबने हाइबा मियामगी ओइबा मिफमदा एम प्रमोना मखाताना हाइ कुकीसिंग असि लमदम असि येलहौमी नति इलीगल इमिग्रेंट सिंगनि मखोइबु एसटी लिस्टगी खुदक्ता लाउथोकपम थोइ येलहौमी नतबा फुरुप अमता एसटी लिस्ट सनबा यादि फुरुप अमबु कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट सनबा हाइबसि लमदम अदुगी येलहौमी ओइरबा मतमदा खक्तदा सनगदबनि येलहौमी नत्रबदि एसटी लिस्ट सनबा यादे मरम अदुना कुकी फुरुबसि अखोइगी लमदम असि येलहौमी अमनते हाइखि मियामगी मिफम अदुर वांगांखिबसिंगना कुकीसिंग एसटी लिस्टगी लाउथोकपदा कॉन्स्टिट्यूशन की ओइबा प्रोविजन सिंग कुपना नैनबगा लोइनना कुकीसिंग असि लमदम असि इलीगल इमिग्रेंट ओइबना एसटी लिस्टगी लाउथोकपदा मरम चाइ हाइनसु ऑब्जर्वेशन पिनखि मिफम अदुर सरुक याखिबसिंग इलीगल इमिग्रेंट कुकीसिंग एसटी लिस्टगी लाउथोकदबनि मणिपुरगी कुकी मुथतकदबनि हाइबना सिंगबा प्लेकार्ड सिंग सिजनखि मखासा थरक पोइना तो पावमना लुपा चामदा योनगदबा सिंग मपुल अमखक चन्ननब चलुबदा हातोकपिख्रबा दरगी hakchang फंगले कुंबीदगी सेंट्रल फोर्सिंग लाउथोकपिरो हाइना खुंजासिंगना माफी कनख्रे आइदि hakchang ngamlak-taduna Yum da Halak-houbadagi samnada hinghobani laikhidraba makoi maridi singjanduna lehaubani ngangbam khaba photo sing samnada hinghoraba ngangbam khaba maitegi saktamni amasum ye thangba leiriba saktam asina thawa yaudraba ahantem daragi hakchang postmortem examination taunabagi damak rims ki mirel sangda police na purakhiba थासिकी तराद सुमनतगी लुपा चामदा योनगदबा सिंग मपुल अममम खक चन्नबगिदमक चतखिबा मियोय मरी हिंसा यैतम कुकी मिलिटेंट सिंगना नोंमैना कापतनो हाटखिबा थाउदो अदुगा मरी लैनना लैखिद्रबा मियोय सिंग सिगा सिंग चनबा पुना चतमिनखिबा मसा ngamlak-tabadagi mayumda halak-houduna samnada hinghoraba तिराखोंग मखा लेकाइदगी ngangbam khaba maitai sei kunganipan apokpa MG sarana pauksi sida hai लान मनुंग ओइबसिदा थबक सुफम नोमफम लैतबनिना यामना वाबदगी मतमतमगी अफंग अफंग थबक सुरगा चखु मै मुतनबा होनबन खुलसिगी खुंजायामबा सिंगचनमन सिनफम ओइरकलिबनि लैतब मसल हौनदुना थबक सुब समिनै लैखिद्रबा मियोय मरिगी मनुंगदा यावरिबा काका थौदाम इबोमसाना हेहेक हौदुना थबक सुब समिनखि मांगना आइगा थबक सुब समिनबा नुंगाय थबक पांगी हाइदुना ममांग थक्तसु अतै थबक सिंग सोमिनखि अदुगा सिंग चनबा सतपदि आइदि अमुक्ता सखिद्रि महाक यावना अतै खुंजा सिंगदि तोइना सलि अदुबो आइसु थबक सुफम लेरक्तबदगी युमना सुम लैबा यादबनिना लैखिद्रबा मांगना सिंग चलुसि हैरकपदगी नुमितुगी अयुक पुंग 10 खर हेलकपदा अयुकि साक सारगा समिनखिबनि अतोप खुंजा सिंग गायबा ओइना लोक अदुदा माहि चाबा याबा हैया अमा होरमदगी खर हेखि सिंग चनगदब खुंजा सिंग मथंग मथंग लाकनदुना अखोय मंगा लोक अदुदा खरा चंगसिलगा सिंग थीबाउखि अदुबु खंगौदुना आइगा hakchang खांगबा वरकपा लोइदना सोक थरकपदगी युमना सत्तुना हिदाक चारुद्रबदि याररोय हाइदुना लैखिद्रबा काका इबोमसाद हाइरमलगा युमदा हलखिबनि आइना थोलकपदा लैखिद्रबा महाकी मसानुपा अननसु थांगना मखुता सोखरे हाइदुना सिंग चनबा लेपतुना असोकपा मखुत येंगदुना लेहौबनि सोलबदि आइगा समिना क्रसी हाइगे खलमबनि अदुबु महाकी मपासु यावबनिना मयाम सिंग चनमिनबा नुंगाइबदगी कुइना संगलोय खंदुना हाइरमखिदि लैखिद्रबा मखोय मरिमक सिंग चनमिनदुना लेहौखिबनि युम योरकपदा नुंगथिलगी पुंग अमरोम तारि ngahak पोथारिङैदा बम मानबा अमा पोखाइबगी मखोल ताखि अदुगा नोंमै कापगी मखोल सुतारखि अदुबु hakchang ngamद्रबनिना थोकलुद्रे
ngak tum tharaga hogolakpada laikai mina telephone aibu kadai da leibagi haina hanglaki aina aidi yum da leire hakchang ngamdaduna halakle khumki atai di kadai da lehauri hanglakpada makhoi di singchal hauri haiduna khumki bani kokina mitai mari pharaga hatle haiduna social media ra thaga narakpaga loinana mathang pau tam narakpadagi aisu facebook ta thingnaki pau du tabda ehak mikup ama phawa pothaduna leiba ngamkidi aina nungsina kaka haina kaujaba ibomsa maki masa nupa yauna khunja mari hato pikre haibigi pau tabda asuki matik thamoi kaikhi thabak supam nongpham ama laibada suminarusi haiduna hehek haubirakhiba kaka ibomsa leikhidre tabda ningba kaikhi masa nupa anansu makhuta sokpadagi phamlaga lehobadu karigumba aiga halminaramlabadi mak phawbani hinglamba yabani khanki haibaduna ngangmam khaba maitai mamita mapi tarakhi makhol thokna phawba kaplaktuna makna hai maisak bising asi yamna lap mafam sunati mitai ngaknabani haina thamliba maha regimen singi laifamdagi meter sama khara hena lapna mafamni makhoi leina matawkramna kuki singna khulai paiduna lakpa uhaudribano makhoi asi khunja mitai sing sangbinaba leidibra natragana kuki laktuna micham hatlambadu yengnabagi leidibra hangladuna central force ngasi thambiraganu haina kapna phongdorakhi samnada hingauraba khaba isan sanaga yumban minaraktuna sahi ani makhai muk surabi masa nupi ama leire masul manau nupa ani nupi ani puna mari gi manungda mahangna ani subani adubu leita lairana maram oiraduna afang thabuk suduna sara hendana ba honaduna imung puba miyoi oiram khiansu pausna pali amaramdana थासगी तरागी अयुक पुंग तरा हेलकपदा कुंबी पीएस की मनुंग सन्म वंगु सबल मनिंग मैसाक पिसिंगदा सिंग सन्म सखिबा मियोय सिंगी मनुंगदगी खुंजा मरी हलखिद्रबा मतुंग मथंगी नुमित्ता मापा मसा यावना मियोय अहुम कोकी मिलिटेंट्सना हातोकलंबदगी सीना फंख्रबा मतुंगदा मफम खंगदना लैरखिबा अहंथेम दारा से यंखैगे मंगा अपोक ए अपिक्सावगी hakchang asi hanna hakchang hum phangkiba mafam adudagi maninglomda meter sanirom salaga leiba singchepki mafam amada siraga leiramle singchepta koki sarukna makha olaga leiramkhiba maki phaiganamsum yet thangba subara nomai marugi panpham sing leiramki patta pumthaba horamlaba maki hakchang police na lokhalaga rims ki medal sungna purakre thagdo usigi matana kumbi hauktakta miyamgi mifam pangtholaga GAC amasu semkre amaramda press club ta pangthokiba pawgi mifamda kumbi dagi Jaya khangembam nai Central Forcing thamlakpadagi khunjasing safaragani haiduna khalambadu handaki thawdo asi pre-plan manmana Central Forcing leibigi mathau tadre makhoigi kanaba leitre lairaba khunjasing kayam kuina haran khigadori bano hangladuna numit humni gi manungda deploy toriba Central Forcing asi laukthokhi gadabani amasum chief minister nasu nupa thongna thabak tawbi waikhi amaromdana permission PBU haijarubada bikhya nibagum thokrabasu Rahul Gandhi ki khongsat mai pakna khongsanana sem saba loikre Telangana ki Chief Minister Revan Reddy saruk yaragadori Congress lusingba sing thunglare Rahul Gandhi na Manipur gi miyam gi khanjaba duga Narendra Modi na thausadaba ni gi khenaba khangbiyu Jairam Ramesh BJP gi Prime Minister Narendra Modi na lusingba NDA na thangna leiba asigi lengaklon pairakpadagi democracy gi arangba maithongda hamuktai silemasum constitution bu khongaunari haibigi sars kya tawrakliba congress na party asigi makok thongbu lusingba Rahul Gandhi gi Bharat Jodo Naya Yatra hapta kangjebungdagi lamthana bigi ayaba PBU haijarubada state lengakta nibina bikhya nibagum thokrabasu khongjonggi Tibangardi mai pakna khongsanana ba sem saba punamak loisinkhre All India Congress Committee AICC ki President Oiramlaba Hausingna Lok Sabha ki MP Oiriba Rahul Gandhi na leba asigi Kanyakumari dagi Kashmir phawgi sanglaba Bharat Jodo Yatra mai pauna satkraba matungda hayengdagi hon state taraga manga ki district samaga tara phawduna numit humpuga taruknida kilometer lising taruka satreka taragumdoi sangna Maharashtra gi Mumbai phawbo satkadoriba khongsat asigi dama ngasi numidang wairam phawbada sem saba punamak loisinkhre Khongjom Srinagar da miyamgi mifam ama pangthoklaba matungda hayeng nungthil pung 2:05 tarakpada AICC ki President Malik Arjun Kharge na lebas ki national flag khusinaduna lamthagadoriba mapamasi thangjam Arun Kumar thangjam Hemchan amasum saugrakpam Tribal Zit kauba mi ehungi sarona low pari 2.5 khara hena sawba mapamdagini mapamasi standard English school gi compound ga su tainana lebini miyamgi mifam amasu khongsat lamthabada saruk yaragadaba miyamgi sakri lising mangamuk thakibaga loinana miyamgi sangpham amasum thokpham sanathong ningthijana leitengduna semkhre
ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯐꯝꯕꯥꯛꯁꯨ ꯃꯆꯨ ꯀꯌꯥꯅ ꯂꯩꯇꯦꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤꯅ ꯃꯨꯝꯕꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯐꯥꯎꯗꯨꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ 15ꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ AICCꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯒꯣ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯂꯒꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯌꯥꯎꯅ AICCꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯡꯂꯕꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ MPCCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ K Meghachandra CLP ꯂꯤꯗꯔ O Ibobi CWCꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯒꯩꯈꯥꯡꯉꯝ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯂꯤꯗꯔ K Ranjit ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ TS ꯂꯣꯀꯦꯁ꯭ꯋꯔ ex MP ꯗꯣꯛꯇꯔ TS ꯃꯩꯅ꯭ꯌ AICC ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯒꯤꯔꯤꯁ ꯁꯧꯔꯪꯀꯠ AICCꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯚꯥꯏꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ N ꯕꯣꯄꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯕꯥꯗꯜꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯏꯊꯣꯏꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ P ꯑꯁꯥꯔꯥꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯕꯥꯏꯖꯨꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12ꯅ ꯁꯥꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯀꯅꯤ ꯏꯌꯔꯄꯣꯔꯠꯇ ꯊꯨꯡꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯐꯝ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯁꯤꯕꯟꯒꯔꯗ ꯕꯁ 6ꯇ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯊꯧꯔꯝ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯂꯥꯟ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯈꯨꯕꯝꯗ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯂꯩ ꯁꯨꯞꯀꯠꯀꯅꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯌꯨꯡꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ AICCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯜꯂꯤꯛꯑꯥꯔꯖꯨꯟ ꯈꯔꯒꯦꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯐꯝꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯒ ꯆꯤꯡꯈꯠꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯍꯧꯒꯅꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯕు ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ K Meghachandraꯅ taraamna ꯑꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ CLP ꯂꯤꯗꯔ Okram Ibobi ꯑꯃꯁꯨꯡ AICCꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯃꯜꯂꯤꯛꯑꯥꯔꯖꯨꯟ ꯈꯔꯒꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯝꯁꯥꯡ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯆꯠꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯚꯥꯔꯠ ꯖꯣꯔꯣ ꯅ꯭ꯌꯥꯌ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯈꯣꯝꯕ ꯁꯂꯥꯝꯅ ꯁꯛꯄ ꯏꯁꯩ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯨꯔꯨ ꯔꯨꯕꯦꯟ ꯃꯁꯪꯕꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯦꯅꯥ ꯈꯣꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯂꯩꯊꯧ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯔꯥꯍꯨꯜ ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯜꯂꯤꯛꯑꯥꯔꯖꯨꯟ ꯈꯔꯒꯦ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯒꯗꯕ ꯈꯣꯡꯆꯠꯂꯣꯏꯁꯤꯡꯕꯨ ꯈꯣꯡꯖꯣꯝ ꯋꯥꯔ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯗ MLA O ꯁꯨꯔꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ex Minister M Okendro N Loken M Heman ꯑꯃꯁꯨꯡ ex MLA MD Fazur Rahimꯒꯤ ꯈꯨꯠꯄꯨꯅ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯀꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ AK ꯃꯤꯔꯥꯕꯥꯏ Victor Kaising Dr. K.S. Ratan Kumar Vice President Hareswar Goswami amasung ex MLA MD Fazur Rahim yauri hayenggi thoram asida Telangana Chief Minister A Rabanan Reddy sulaktuna saru yaragani masigidama mak lebawasigi konong Delhi te thungkhre makna mafam aduda AICC gi lusingbi Sonia Gandhi gi su unaramgani haideni su pawsna makhatana phongdorakli Congress lusingbasing thunglare hayang pangthokadoriba thauramsigidama Congress ku lusingbasing mangjangnu Impal da thunglare ngasi nungthil phawbda yorokrabasing di Rajya Sabha gi MP Jairam Ramesh AICC gi Secretary Sanjoy Kapoor Assam da gi Lok Sabha gi MP Pradut Bordoloi Tripura Pradesh Congress Committee gi President Ashish Kumar Shah amasung Tripura gi Congress MLA Sudip Roy Barmane makoi mangamak Delhi da gi Indigo flight number 6E5118 lakhibane Makasa Tharakpoina Ponafam Pausi to Papamana Cookie Zobu Leptana victimized to be the ITLF Manipur government leptana Cookie Zo tribal Simbu victimized to Nabohonare Handana Irang Namaram Oidun education amasum career gilam the Tambak Namdava Pibam Amamayuk Nariva Mairoi Kayamarum Gimating Pangna Bohona Rubigidama Minority Community Gi Kanglupta Sanba Education Department ki official ahum suspend tawbiri haina Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF ki sirolamana maral siri Tribal area da liba CBSE di affiliation tawba pam school singbo lamjing lamtak paibasi Zonal Education Officer ZEO Kangpokpi LinkedIn neng ZEO Susampur District Zangku Haukip amasum Deputy Inspector of School DI School Samulan Block A Title gi oina makhoi gi oiba hakni amadi moral responsibility ni mairoi sing interest ta thabak tawbagi damak makhoi bu suspend tawba haibasi ka hen bamadi morally aranmani masi Kokizo community na yabang amloi makhoi bu imphal lakna ba order tawba haibasi yamnamak thausa da wakhaloni nakhoina leminaning draga kadigi damak school sing atai board yawbada thinglibano thawong asidi majority community na aikhoi bu Hek ngamba thakta serak pina bohona bani haina ITLF ki sirolosina haidien su pawsina makhatana phongdorakli tenda po pawmana miyamda khusina khre paper block thaduna semjinma kaksingi lambi ani kaksing kendra gi MLA mayanglambam Rameshwar ngasi miyamda kaksing makha lekai mayanglambam pareng amasum kaksing ningthau lekai thoksom pareng gi lambi sing khusina khre Panmayabadi MLA mayanglambam Rameshwar kaksing kendra gi manungda leiba lambi sing paper block thaduna amasum
black topping tawduna mathang semjinbagi thabak chathariba ni hainasu pausda spali adu hausku nadi myam paus matang se lusinjarage masu myam puna no update ngaminasi